sponsor Rosh Hig Tusa Tube. Mar's Aldi, and I could mean Virginia a chur cinn na Gaeilge na trí phíseáin a dhéanamh agus sin cinnte the passion is mó tógin phíseáin dhéanamh either chur YouTube agus an Gaeilge a scapú an bhla sin. So inis támuid a ggéirí dúshlán a churthú díobhse chun phíseáin a dhéanamh an siad idirlíne YouTube. Mar támuid a ggéirí níos mó daoine ag déanamh níos mó phíseáin trí Gaeilge an siad sin. So doing that name Virginia January 1, when Gary Diniani Dini LA, Agus, when Gary Dun Chiad Urshaw and dúshlán Shaw Horch Dog, Ghaeilge Le Glam. Manuel Sugov is Kenyal blog de Aliart agus fashion examiner Ghaeilge Le Glam agus Shiel Virginia Gamu na ccailíní Ghaeilge Le Glam Gaeilge a Jenny Fishan. So támuid chun our sméide a chur an hain gan aon scáhan a bheith Agus is Shaw bheith ho dúshlán na. Agin am Curna is just Kenyal Fishan bug, brewer, grand marais, támuid a glúir Gaeilge agus is sin an blag go mai linn and Gaeilge chun cinn. Bhfuil linn gnéanú sibse Ghaeilge Le Glam phíseáin a dhéanamh is féidir leis an bheith bunch le gar bífinn spéir ag gnéanú sibh phíseáin agus sin gnéanú sibh phobal ar duine eile, so leis bheith grúpa na duine éonar na chubíráid agus gnéanú siad an phíseáin, gnéanú duine eile phíseáin, agus sin go bheith neart phíseáin as Gaeilge le fáil ar YouTube. Yeah, so Kermid link dun siad idirlíne Ghaeilge Le Glam siús an sin so is féidir libh an blog sin a léamh agus inis támuid ag tanú go mór le bhór phíseáin a eiceil agus támuid ag tanú go mór leis an sméide seo a dhéanamh ar an hain. Okay, a Raylan. Which come back near our hain? Yeah, okay. Okay, three, dough, hain. Oh my god! Actually, tá eyeshadow ceart galore. Tá mascara go hís an seo. No, doing the hula. No, just in roll go herbe. It's just tan blend in go hoops agus tá mascara a hanetra me agus fe or mo. Okay. Yeah. Okay, yeah, ta-da. Eyeliner false. Yeah, ta. Agus tá mar brows on chin. False fresh. But can go the eyeshadow? Sure, color. Go rush. Yeah. Yeah, it's alright. Just an eyeliner sin. Well, ní MUA's much, can't Anyways, bitch, tá eyeliner false. I'll be on crack and going on chin. Just looking for much of stuff agus much new soon leis na fiche ar fád Ella Eccles or how to do dúshlán shop. Agus not in Jarmid, which a language Facebook, Twitter, YouTube, agus gapra dela. Okay. Okay,